Ngiyathanda ukunibingelela lonke baleli page ecothola kushare phela comment wakhohlwa njalo subscriber kulona leli page leli ese refresh. Indaba ezibuhlungu kayiphili sekudutshulwe odumile wale South Africa oyi-TV and radio presenter owaziwa ngo-DJ Warriors. Igama lakhe langempela uWarrick Stock. Bazomkhumbula kabanye ukuthi uke wasebenza ku-YFM nakwi-5FM nakwi-Gagasi FM, waphinda futhi-ke wawu-DJ odumile la eSouth Africa. Le nsizwa le izalelwe khona la eDurban ngo-27 November 1985. Kuthiwa-ke udutshulwe eCarlton Centre eJohannesburg, besanda kupaka imoto yakhe eduze kwelinye lamabhilidi akhona la eCBD. Ngamadoda-ke amathathu lawa abalekayo kulokudutshulwa kwakhe Warriors, kodwa ngokwamavidiyo aveza ukudutshulwa kwakhe kuvela indoda eyodwa ekhipha isibhamu yabhekisa ngakena ku-Warriors. Indoda engathi kuthiwa inama-grade ngokwamavidiyo avelile. Kule video le beseklinwa igazi la khona isidumbu sakhe uDJ Warriors ekade sikhona silele khona. Ngiyacela ke mbukelo leli page ukuthi ula kushare phela comment wakhohlwa njalo subscriber kulona leli page le lakho ese refresh.